Ne oldu? Bir şey sorup çatağı. Bana işte koyman çok kızım. Papa men sizde ayvay жақсы көремін. Bilmem kızım. Bak cünüp gele çay içeriz hazır. Alo. O, ne? Sen takır düşünbeysin koy. Karısı degen bunda baştan açtı. Sen bolsa jırgap жүрөсүң. Мына Свет'in акчасы келди, Мусурдун акчасы келди. Кызың болсо мектепке акча деп күнүгө ыйлап атат. Sen болсо дагы деле түшүнө элексиң. Койчу, тойдум мен, ушул жашыма тойдум. Жоқ, ұққым келбейді ұрышқаныңарды. Апа, атым келді, жүріс тасабыз. Келсем не қылайын? Бар өзім тосып келейін. Ата, эми сіз келдіңіз, менен ойнайсыз ба? Қой отыршы қызым. Чарчап келдім, көріп отпайсың жұмыстан чарчап келген. Ойна, өзіңір ойнай берші. Маған. Қандайсың? Келдің бе? Келдім. Ата, салып біттіспе, менен ойнаңызшы. Қой отыршы қызым ай. Жұмыстан чарчап келгенін көріп отпайсың. Кішкене ес алып алайын. Маяқты іште отпайым, көріп отпайсың ба? Бар, апаң орайыншы. Апаңмен ойна, мақұл ба? Апа, ма жардам беріңізші, мен тегені тез албай атам. Тез албай атсаң башқа ойын ойнабайсың ғой. Қолыңнан келбей башқа ойын ойна. Же атаңа барып, папаңа барайып, бар. Ошол жардам берет саған. Ойноп койбойсуң бала менен. Керелдин кечке жок болосуң үйдө. Ей, койчу, ей. Мен керелдин кечке ойнап жүрөм, эшекте карап жүрөм. Кайдан билем? Мен иштеп келип атам, кечке керелдин кечке иштеп келип. Жок деген үйгө келгенде эс алайынчы, кичине мындай тынчтык берчи. Эс алайын. Эмне кылып иштеп чарчап келип атасың? Эмне кылып? Баардыгын менин мойнума салып коюп жүрөсүң го. Мына аренданын акчасын квартплатка төлөдүм. Качан болсо мойнума салдым. Баланын кийимин ким алып берип атат, Баланын окуусун ким төлөп атат? Мен төлөп атам. Мына кружогунун акчасы жатат, кана төлөгөнүң? Сен мен башымды ортуп, кечке же үйдө тынчтык жок, же жумуш. Мына кичине тынчтык бергилечи. Эс алайын. Мен ооруп кетти. Башым ооруп кетти. Акча жөнүндө айтса эле башымды ортпа дейсиң. Анан кимге айтайын? Болду. Бар, мен мойнума салып койсоң ажылдайм да. Болду де. Жапжаңды. Ойночу өзүңдү. Эмне десем демедим? Кыйкырба сен. Ойноп кой бала менен. Ойна сен оны. Сен ойна. Сен жакшы болсоң ажылдабайт элем да мен. Болду же. Башымды ортпа, болду. Балам ойнот. Ажылдап турбай. Кыйкырба сен балага. Кыйкырбаса ойноп кой. Бала менен. Секирбей жөн басчы. Ата, алты балдар көп болобу? Болот. Кыздар көп болобу? Болот. Балдызак көрөсүзбү? Эмнеле башым ортуп атасың? Эмнеле суроо берип кечке? Баратпас, көрөсүң баргандан. Ойнойсуң, балдар көп, кызык. Не, калма. Ойна. Акырын, жыгыласың. Акырын дейм, жыгыласың. Акырын.
sana жаңы эле айтпадым беле, жыгыласың, жүгүрбө дебедим беле. Жок дегенде ойногону келгенде нормально жүрбөйсүң. Көзсүн карап баспайсың. Басчы. Alo. Жақсы, рахмат. Рахмат. Папа нелікчі? Өзүң эле ойной берчи кызым. Ойноп келчи бары өзүң эле. Жап, кичине кечип атсам айтып коечу. Сен ойносуң деп, көптөн бери жанды койбой. Паркка качан барабыз? Эй! Тете койно. Мага топ тиген қой. Тете койносуң. Бар. Parkka kelganmiz talalardan. O parkta жүрөбүз. Arasa da. Ne oynap bittің mi? 5 minut oynadım. Tinç alыстан beri atayın. Seni park kap geldi ya oynuyorsun da. Çarşap kaldım. 5 minuttu. Andam niye geldi ki? Oy. Mağarma kızım. Keteli kızım. Men de жұмыстан geçip kalam. Men жұмыстан келгенден geç oynayız maqul mu? Buga koysun oynat ele koysun. Jür kızım baralım. Hadi ben oynayayım. Men жұмыстан келгенде Oynayız. geç oynayız he? Ay. Ay. Ne? Çok doğrusun bu. İşte doğunduk mu? Ne oldu? Oyna değil mi? Kaçak doğumuzda çıkayım dedim. Olmazsa kalıyorsa. Jür ya. Kaçması da öldüm sana. Da? Oğuzum. Yumurtadan gelgende de çarşağında da oynayısın bu. Elbette kızım. Hemen her daim жұмыстан келгенде daima oynap turam ya. Dağı bir saatte resim mi kurap bitkonden giyin? Elbette kızım. Sen bunu çoğaltıp bitsen, ben sana жаңысын satıp verem. Makul bu? Sonra son болып қалды. Келбетің енді. Kızım bu kızım. Geç oynayıp biresin öğretmenim. Baspaysın var göçüyor. Hazır. Mol çalıp bitip koyalım. Ay, uşunlar bitme koydu bu. Biz koyacak, yürü kana men var oyunda bir sana. To'xta. Hayda, hadi kakras. Hatır bak. Bakacağız mı kızım? Baba. Tamam, aslında. Güldesi güldesi. Beğenir. Kana baldarım. Yanda. Onun kızım özünü sıfırda. Sen kız gözünde. Oynama zaman. Kızım bu kızım sen. Kim geldi? Atan geldi. Hoppa kızım. Atan geldi. Dersin mi? Nasıl geldin? Hoppa oynayalım böyle. Çay içesin. Жома қылып қатасың ба қызым? Baba. Азаматсың. Маған да алып бересің бе? Ұсамай ояшты. Жүргіле çay içesin de ben çay rastay alayım. Çay içelim. Kosun çeke çeke gelecek toplar. Жүргіле çay içesin. Niye kapalısın? Adın kim? Mesiyat. Annen kim yerim? Hangi yaştasın? 9. Kimmenin geldin ere? Atenin benim de. Baba,
Senç? Ha, men de qatenim menen geldim. Aşo, kaçıncı klassın? Ha, men 2, senç 3-cü klassın. Bu sana konfet bersen bolobу? Meryem. Yürü gitti kızım. Hazır. Neme kapalanba. Büttü bari жақсы болады, Мына апам да чыгып калды да. Пока. Кайра чыгарып отур. Апа, ата жүргүлө кеттик. Убакыт болуп катпас, кетсе кетеличи. Жүр. Кара кызым. Тетяктар. Мен жакшы нерсеге башка көрсөчү. Бер. О, жаңы мультфильмди көрдүң беле? Жок. Мен болсо күшүлдөп тете элдин эң артында келатам. Өкөң болсо келе калып дагы ноутбугуңа кирдиңби? Жардам берип кой деген болобу? Чарчадым. Чарчап келип отурса болбойбу? Мен чарчаган жокмунбу? Мен элдин артында баштыктардын баарын көтөрүп алып келатам. А сен болсо өзүңдүн каражаныңды алып киргенге ыраазы болуп, ноутбукту ача калдың. Ачылдырачы! Ил иши! Аялдын жумушуна мен атырам. Ал сенин жумушуң. Аялдын жумушу. Жазагын. Тамакты сен жазайсың. Сен үй жина деген жокмун. Азыр мына мен үй жинайм, тамак жазайм. Бардан ондоп тартыш керек. Бардыгы бала. Dedi kızımды школга даярдашым керек. Болду. Баштыктарды көтөрүшүп. Болду. Койбойсуңбу? Ачылдырбай. Школга жарабайсыңбы? Болду, Баштык көтөр. Сен күндө ушу муруш кылып атып, акыры көз ажырашыптан каттап. Ажырашалам. Ажырашып келип атам. Ажырашкым келип атат. Ажырашкым келип атат. Мен тажарам ушундай. Апа, бул сүрөт сиздерге урушпагылачы. Мен силерди жакшы көрөм. Эй! Чоң кишилер менен урушуп аткан кет дедига. Сен де уруш керекпи? Сен де башыма жугасың. Чарчадым мен ушундайыңан. Кыйкырып өкүрүп. Мунун баары мен үчүн. Kızım, senin oğlun Kızım. Sana ne oldu kızım? Мунун баары мен үчүн. Hem de senin için. Силер дайыма урушасыңар. Сиз болсо жумуштан кеч келесиңер. Анан урушасыңар. Мен дагы бактылуу үй бүлөдө жашап келет. Kızım, sen emne de otasın kızım. Boldan ne? Bari жақсы болады. Екі içimde olmadı kızım. Bizde geçir kız. Bizde geçir kızım. Geçir bizde.